Sada ćemo ukratko da kažem kako je nastao JavaScript. JavaScript je nastao sredinom 90. godina kao bukvalno pomoćno skripta, pomoćno sredstvo programiranja na webu. Napravio ga je neki lik, mislim zove Brandon Eich, za 2 nedelje. Čisto kao priručno sredstvo da nešto kao tu na brzaka improvizujemo da to nešto radi. I u svakom slučaju oni su to improvizovali, to je radilo i vremenom se to dosta brzo primilo i proširilo u browserima. On je to napravio za, nisam siguran za koji browser, moguće za Netscape, ako je on tad bio aktualan. U svakom slučaju, vrlo brzo su ga prihvatili drugi browseri, tu malu skripticu koja je nešto radila i vremenom kako je internet rastao, kako je web rastao je JavaScript. Od te male skriptice dobilo je sve više i više funkcija. Browseri su to polako standardizovali, uvodili još neke funkcije, napravilo se i neko telo za standardizaciju. U svakom slučaju, od te male skriptice nakon koliko je prošlo godina, znači od tada, pa ne znam, nakon više od decenije, više od 2 decenije, boga mi, znači nakon više od 2 decenije, imamo već prilično ozbiljan i zreo programski jezik koji je u međuvremenu dobio mnogo drugih funkcija, da kažemo da je daleko kompleksniji nego što je bio kad je nastao i u stanju da obavlja mnogo više raznih stvari nego kad je nastao. Kad je nastao, mogo je samo da čeprka nešto po web stranici, znači da pravi da tu skače neka loptica, da se vrti neka reklama, da ono. Danas JavaScript služi ne samo za web programiranje, nego služi kao programski jezik opšte namene. Pre par godina dozvolili su mu da izađe iz browsera, jer je dugo je služio samo kao nešto se kači na web stranicu. Izvršava se u našem pregledaču i tu nam nešto radi, ali nema nikakva ovlašćenja da se izvršava na drugim mestima. Danas se JavaScript izvršava i na hard disku, sa njim možemo praviti desktop programe, dosta je rasprostranjenih sa serverske strane, tako da imate i backend programiranje u Node.js-u. Node.js je izvršno okruženje za JavaScript na backendu. Dobro, to su malo sad, kako da kažem, puno nove terminologije, ali ono što je bitno da znate da je JavaScript nastao kao mala skriptica koja se kači na web stranicu i danas mu je glavna namena to što je on jedini programski jezik trenutno koji radi u browseru, koji radi na web stranicama, tako da ukoliko želite programirati za web, za ovu prednju stranu weba, znači za ove stranice, a ne za ono što se nalazi negde u pozadini kao što su baze podataka ili backend, ako želite se baviti interakcijom na web stranicama, nemate nikakav izbor. Jedini jezik koji to radi je JavaScript i to je default jezik weba. Naravno, postoji izbor da pišete u nekom drugom jeziku koji se kasnije prevodi, koji se kasnije kompilira u JavaScript, ali ako hoćete da direktno pišete, znači da direktno programirate na web stranicu, jedino što web stranica prima to je JavaScript od jezika. To je glavni razlog popularnosti JavaScripta. On je danas najpopularniji jezik na planeti po onim Stack Overflow anketama i po GitHub statistikama. Zato što internet je sve popularnija platforma. Ljudi danas za svojim računarima uglavnom provode vreme u pregledaču i na internetu, retko šta drugo rade. Kako sednu za kompjuter, odmah otvaraju Mozilla ili Firefox. Samim tim, gotovo sve se preselilo na web. Ako želite da na webu nešto radi, onda to morate napraviti u JavaScriptu. Tako da JavaScript manje više neki ga zovu novi C, znači postoje neki novi univerzalni jezik opšte namene. Svakako da je on i dalje, ipak njegov glavni domen je web. Za neke druge domene on je tu samo gost. Naprimjer, na desktopu
vi možete napraviti ovaj software u JavaScriptu, ali on neće biti ni izbliza tako brz i optimizovan kao što bi bio da ga radite u nekim drugim jezicima koji su za to stvoreni i prilagođeni, kao što su na primjer C, C++ ili neki drugi jezici malo nižeg nivoa. I samo još da pomenem veliku S6 revoluciju. JavaScript je sve do nedavno bio manje više predmet sprdnje jer je bio nestandardizovan jezik, imao je neke suludu arhitekturu, imao je neke greške u dizajnu i sve te stvari. U svakom slučaju, pošto je on uzeo toliko maha, da je vrag odneo šalu, morali su skupiti veliki umovi, velike kompanije, znači veliki trustovi i napraviti neki odbor za standardizaciju jezika. Oni su dugo godina osmišljavali kako će se taj jezik dalje razvijati. To je sve rezultiralo novim standardom, novim ECMAScript, tako se zvanično zove, novim ECMAScript standardom iz 2015. godine. To je bila godina bukvalno revolucije u JavaScriptu. U njega su uvedene klase, nasleđivanje, mnoge napredne funkcije koje su do tada krasile neke objektno orijentisane jezike. Znači, nove mogućnosti tekstualne obrade, uvedene su konstantne vrednosti, pre toga su bile samo promenljive. Uvedena je još jedna veoma bitna stvar, to su moduli. Uvedene su funkcije import i export, tako da JavaScript file više ne moramo isključivo kačiti preko HTML-a, nego on unutar sebe može uključivati druge fajlove. Znači, on sam već može pozivati druge JavaScript biblioteke koje mu trebaju, ne mora više sve to ići preko HTML-a. Tako da su on u neku ruku osamostalio te godine, postoji jedan ozbiljan skalabilan programski jezik opšte namene. Toliko o JavaScriptu za uvodnu lekciju.